Jonglesova mama a Dangles jsou najlepší heterármi, je trapná, je to holka, Avatar kľúči, či Dangles je nej. Král je Dangles a hater je hodinky Jonglesa. Jonglesova mama a Dangles jsou najlepší heter army, je trapná, je to holka, Avatar kľúči, či Dangles je nej. Jonglesova mama a Dangles jsou najlepší heter army, je trapná, je to holka, Avatar kľúči, či Dangles je nej.